Muvandimwe aho uri aho ariho hose bikurikiranye n'umugabane utuyeho, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo hari amahirwe yawe ya nyuma, hari amahirwe yawe ya nyuma ushobora guheshwa n'imbaraga z'amasengesho. Amahirwe yawe ya nyuma ushobora guheshwa n'imbaraga z'amasengesho. Dusome mu gice cya Luka cya 23 umurongo wa 39 kugeza ku wa 43. Haravuga ngo umwe muri abo bagome babambanywe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe dukize. Nuko uwa kabiri aramusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Tweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amen. Muvandimwe, ndagira ngo dukomeze nk'uko twari tubivuze, tuganire iri jambo rivuga ko hari amahirwe yawe ya nyuma ushobora guheshwa n'imbaraga z'amasengesho. Birashoboka ko wagerageje ibintu byinshi, birashoboka ko washoye imbaraga muri byinshi, ariko ntiwashobora kugera ku mahirwe wifuzaga, cyangwa se ntiwashobora kugera ku byo wifuzaga. Wakoze byinshi, ushora imbaraga nyinshi, ariko ntiwagera ku musaruro. Wagerageje kenshi, washatse akazi kenshi, wakoze akazi gahambaye, ubira ibyuya, ariko ntiwabona umusaruro. Ariko muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire icyo Imana ishize ku mutima, kugira ngo tubashe kuganira nawe muri uyu mwanya. Ijambo rivuga ngo hari amahirwe yawe ya nyuma. Mu yandi magambo, uracyafite amahirwe. Hari amahirwe ubikiwe, cyangwa se hari amahirwe Imana ishobora kuguhesha biturutse mu mbaraga z'amasengesho. Ndagira ngo nongere mvuge aka kantu, amasengesho ni imbaraga ziduhesha amahirwe ya nyuma. Bibiliya igaragaza kutwereka abantu benshi basenze. Uretse na Bibiliya, hari ubuhamya bw'abantu benshi muturanye, musengana, muturanye, mwabanye. Hari ubuhamya bwinshi wumvise bw'abantu batandukanye bagaragaje byinshi, ariko ntibagera ku bisubizo. Ariko mu mwanya umwe baza kwihererana n'Imana, barasenga, Imana ikora ibikomeye biturutse mu mbaraga z'amahirwe ya nyuma baheshwa n'imbaraga z'amasengesho. Reka mvuge ngo amasengesho ni igishoro cya nyuma umuntu ashobora gushora, akagera ku bukungu, akagera ku gisubizo, akagera ku zo amaze igihe kirekire yarabuze. Amasengesho ni igishoro woshora. Amasengesho ni demande ya nyuma wo kwandika, ukagera ku gisubizo umaze igihe kirekire warabuze. Bibiliya, ijambo ry'Imana riratubwira ibice bitandukanye by'abantu bagerageje byinshi ntibabona umusaruro, ariko ngo bagerageze gusenga baza kugera ku bikomeye. Imana ishimwe cyane. Iyo dusoma igitabo cy'Ingoma ya Mbere igice cya 4 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, haratubwira amakuru y'umuntu witwa Yabesi. Bibiliya itwemeza neza kuko uyu muntu yari mu buzima bukakaye, ubuzima bugoye,
ubuzima butagira amahoro, ubuzima butarimo umugisha, umuntu w'umunyamwaku, umuntu wari ahantu haze, umuntu wariho ukuboko kubi k'umwanzi, umuntu wahoranaga ibyago. Ariko Bibiliya tubwira ngo agaragaza mu bundi buryo, ntiyabona igisubizo. Nyuma yaho aza gushora igishoro nyirizina, yibuka imbaraga zikomeye ziri mu isengesho. Bibiliya ikavuga ngo yaje gukora amasengesho, asenga amasengesho y'uburyo bune bikurikiranye n'ibibazo bine byari bimutugirije, byari bimugoye. Ijambo rikatubwira ngo ijambo rya mbere ngo yingize Imana mu isengesho, abwira Imana ngo ibashe kumuha umugisha. Arawusaba, awinjirira amasengesho, awufatira umwanya, arawusaba. Umugisha urasabwa, arawusaba nk'uko sogokuru wacu wo kwizera Yakobo yabigenje. Yarwanye ijoro ryose asaba umugisha. Marayika ngo umuseke utambitse aramubwira ngo namurekure. Bibiliya iratubwira ngo aramubwira ngo ntamurekura atamuhesheje umugisha. Kugeza ubwo yawuhawe abona kurekura marayika. Imana ishimwe cyane. Birashoboka kuko nawe wosaba umugisha bigakunda. Birashoboka kuko wamaze igihe kirekire uri umunyamwaku, uri muri ba bandi bavuga ngo icyo bakozeho cyose tikigira umusaruro. Ushobora kuba muri wa mubare w'abantu bavuga ngo aho batanze demande y'akazi nta gisubizo abona. Batoranya abanaka, bagatoranya bene wabo. Wacitse intege kugeza kuri uyu munsi, ntabwo wogerageza kubera kuko byaguciye intege. Ariko ijambo ryatubwiye ngo arasenga, ngo asaba Imana kugira ngo ibashe kumuha umugisha. Bibiliya iratubwira ngo asaba umugisha. Bibiliya iza kutubwira ngo ku murongo wa 10 ngo Imana imuha ibyo yasabye. Ari umugisha yarawuhawe, ari ibyago byari bimugoye, yari mu bihe by'ibyago, amakuba impande zose, ingorane zitandukanye, amakuba atagira igihe cyo gutuza, ibyago byatsimburaga ibindi. Ariko ngo arasaba ngo Imana imurinde ibyago yari amazemo igihe kirekire. Bibiliya ikatubwira ngo Imana irumva, imuha icyo yasabye. Imana imukiza ibyago. Ibyo nabyo byavuye mu masengesho. Bibiliya ikaza kutubwira ngo yaje gusaba Imana ngo Imana ngo imushireho ukuboko kwayo kwiza. Nuko yiyumvaga akumva hari ukuboko kubi kumuriho. Yariho ikiganza cy'umwaku, yariho ikiganza kibi, yariho imbaraga mbi, hari ibintu byari bimuhazeho yumvaga uko bitajanye n'ubushake bw'Imana. Ariko yifuza kuko ikiganza cy'Imana kimubaho. Bibiliya ikatubwira ngo icyo kiganza cy'Imana kiza kumubaho, kandi ngo aza gusaba Imana kugira ngo imurinde ibyago. Ibyo nabyo bibaho. Aza gusaba kuko Imana imushyiraho ukuboko. Ibyo byavuzwe kandi biza kubako. Yasabye Imana ko imwagurira imbago, bibako. Mwene data, ayo magambo yose Bibiliya ikatubwira ngo uko yabisabye Imana, Imana niko yamuhaye ibyo yasabye. Amahirwe yiwe ya nyuma ahabwa ibyo byose. Ntiyabiheshejwe n'imbaraga, ntiyabiheshejwe n'umurage w'ababyeyi, ntiyabirazwe biturutse mu mirage bagabanye ku babyeyi babo, ntiyabigezeho kubera imbaraga z'ubusore cyangwa se za kavukire. Ariko yaba ari uguhabwa umugisha, yaba ari ukuhagurirwa imbago, yaba ari ukuboko kwiza kw'Imana kumubaho, yaba ari ukurinda ibyago, Bibiliya iratubwira ngo ibyo byose ngo Imana irabimuha. Birashoboka kuko nawe woba uri mu buza amahoro, birashoboka kuko woba uri mu byago, birashoboka kuko uri ahazi,
birashoboka kuko udafite sekirite, udafite uburinzi, ariko Bibiliya iratubwira ngo kuko uyu yabigenje nawe byoshoboka. Uyu yabihawe mu mahirwe ya nyuma akoresheje isengesho abishikaho. Bibiliya ikaza kutubwira mu gitabo cya Yona igice cya 3 umurongo wa 6, abantu b'i Ninewi bakora ibyaha, Imana igambirira kubarimbura. Imana ihagurutsa umuhanuzi Yona, aragenda arababurira, ababwira ko hasigaye iminsi 40 umudugudu ukarimbuka. Bibiliya ikatubwira ngo muri icyo gihe cya nyuma gisatira umunsi Imana yari igambiriye kubarimburaho. Usomye ku murongo wa 6 muri icyo gice cya 3 ugakomeza ngo umwami ategeka kuko abantu bose n'amatungo byose bikingirana bagatakambira Imana ngo ahari Imana yohindura ikabakiza. Mu mwanya wa nyuma, mu gihe cya nyuma, nyuma yo kuburirwa, nyuma yo kumva iby'Imana igambiriye, bafata igihe cyo gusenga Imana. Basenga Imana, Imana irigarura. Imana irigarura ku byo yari yabavuzeho. Imana ihindura gahunda ku byo yari yapanze, ku byo yari yateganyije, ku byo yashakaga kubagirira. Imana ireka umujinya wayo yari bafitiye. Birashoboka kuko nawe wakiriye ubuhanuzi, birashoboka kuko nawe hari amakuru wakiriye ku buzima bwawe, birashoboka kuko hari amakuru wakiriye y'iwanyu, y'umudugudu wanyu, ariko hari amahirwe ya nyuma y'umwanzuro wawe wa nyuma. Nyuma y'ayo makuru wafata ugasenga, Imana ya Isiraheli igahindura imigambi. Ese waba ufite amakuru yo kugirirwa nabi? Waba ufite amakuru y'umujinya w'Imana ku buzima bwawe? Waba ufite amakuru y'ibihe bibi biteganyijwe ku karere utuyemo? Ariko kuko Bibiliya iratubwira ngo umugaragu w'Imana Yona ngo amaze gutanga mesaje, amaze kuvuga ubutumwa bw'Imana yavuganye nawe, Bibiliya iratubwira ngo umwami n'abaturage bose n'inyamaswa zose biyumvise gusenga Imana ya Isiraheli, ngo ibona kuko imirimo yabo bahinduye imirimo yabo, bahinduye ibikorwa, bahinduye imitekerereze, bahindukiriye Imana nayo irigarura, ireka ibyo yari igambiriye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka kuko nawe hari amakuru wakiriye, hari icyo wabwiwe, hari ibyo wumvise, hari ingorane, hari intambara, hari ibyago, hari imivumo yakuvuzweho, hari icyo abantu baguhanuriye, hari ibyo weretswe, hari ibyo warose, hari ibyo wabwiwe. Ibyo byose biguciye intege, birakwereka kuko nta cyizere cy'ejo hawe. Ariko hari amahirwe ya nyuma ava mu mbaraga z'amasengesho. Ibyo Yona yababwiye byari ukuri. Ibyo Yona yababwiye kwari ukuri kuzuye, bitari nk'ibi ibyo abantu bahanura ibyo batekereje, kuko kwanga akaguhanurira ibitajanye nuko abitekereza, kuko kwanga akaguhanurira uko atekereza, kuko atagushaka, kuko hari icyo bamubwiye agahanura nk'uko abyumva. Yona yari yahanuye nk'uko yabwiwe, kwari ukuri. Ariko imbaraga z'amasengesho mu mwanya wa nyuma, mu gihe cya nyuma, mu minsi mikeya, bakarimbuka barasenga, ngo basenge Imana ya Isiraheli ikora igitangaza, bahabwa amahirwe yo kongera kubaho.
hari amahirwe yo kongera kubaho kwawe. Wari ucitse intege, nta cyizere cy'ejo, bitewe n'ubuzima uhawe unyuramo, bitewe n'ibyo wahanuriwe, bitewe n'ibyo wakoze, bitewe n'ibyo wabwiwe. Ariko hari amahirwe ya nyuma, wo kongera ukambara ibigunira, wo kongera ugapfukama, wo kongera ugahindura ibitekerezo, wo kongera ugahindura imitekerereze, ukongera ugahindukira, ukihana, ugahindukirira Imana, ugasenga Imana. Hari icyizere cy'ejo hawe. Imana ishimwe cyane. Hari icyizere, hari amahirwe ya nyuma, hari amahirwe ava mu masengesho, hari amahirwe duhabwa avuye mu mbaraga z'amasengesho. Iyo dusenze twongererwa andi mahirwe, twongererwa iminsi yo kubaho, twongererwa amahirwe, twongererwa ubuzima. Imana ihindura imigambi kubera kuko twasenze. Igitabo cya Esiteri igice cya 4 umurongo wa 16, Bibiliya iratubwira, ugakomeza, iratubwira ngo abayuda ku ngoma mu gihe cya Hamani wari umugaba mukuru, Bibiliya iratubwira ngo agambirira kwica abayuda, akabicana na Moridekayi wahoraga ku irembo ry'umwami. Ariko Bibiliya iratubwira ngo amaze kwandikisha inzandiko zo kurimbura abayuda, akabicana na Moridekayi, cyangwa se kwica Moridekayi akamwicana na bene wabo bose. Bibiliya iratubwira ngo atuma kuri Esiteri, aramubwira ngo Esiteri, aya ni amakuru utagomba gucecekana, aya si amakuru utagomba kubwirwa. Umenye neza kuko bene wanyu bagambaniwe, barari bari bwicwe. Bibiliya iratubwira ngo Esiteri ngo atuma kuri Moridekayi, aramubwira ngo bagende ngo basenge, ngo kumanya abayuda bose bari Shushani basenge, ngo nawe n'abajakazi biwe cyangwa se n'abamukorera ngo baraza gusenga. Bibiliya iratubwira ngo mu mwanya wa nyuma inzandiko zamaze gukwirakwizwa mu gihugu, inzandiko zageze ahantu hose, inkuru gusa aribuye kuvuga kuko hasigaye amasaha, hasigaye umwanya muto, hasigaye umunsi nyirizi kugira ngo babice bose, barimbure uwitwa umuyuda wese. Barasenga ngo basenge mu minsi 3. Bibiliya iratubwira ngo Esiteri ngo nyuma y'ayo masengesho ngo yitwarira bene wabo, yitwarira bene wabo, birakunda, yitwarira bene wabo. Banyuma y'amasengesho ngo arasatira, ngo agenda ibwami mu buryo butemewe, yizera kuko niba ari ugupfa apfa. Ariko yarazi kuko hari ikiba cy'amasengesho, hari amasengesho basenze iminsi 3 bari mu masengesho. Umwami aza kumutunga inkoni, bisobanura kuko agira ubuntu, awo gupfa abaho. Uko yabayeho niko n'abayuda babayeho, kubw'imbaraga z'amasengesho. Mu mwanya wa nyuma barasenga, mu mwanya wa nyuma bongererwa kubaho, bakizwa inkota ya Hamani. Kubw'amasengesho mu mwanya wa nyuma bahabwa amahirwe yo kongera kubaho, bahabwa amahirwe yo gukira inkota ya Hamani. Nawe ufite inkota ikubanguriye, hari ukubanguriye inkota, hari inkota ya Hamani, hari Hamani ukuriho, hari Hamani uri ku bwoko bwawe, hari Hamani ubanguriye inkota umuryango wawe, hari Hamani ugutugirije, hari Hamani ukubujije amahoro, hari Hamani utagutekerereza ibyiza. Ariko hari amahirwe ya nyuma akubiye mu mbaraga z'amasengesho, hari amahirwe ya nyuma, hari amahirwe ya nyuma yo gukiza inkota ya Hamani. Hamani w'urugo rwawe, Hamani mu kazi kawe, Hamani mu byo ukora, Hamani aho utuye, Hamani. Iyo niyo migambi yiwe. Ariko ngo hari imbaraga ziva mu mavi, ziva mu masengesho. Iyo abantu basenze bagahabwa amahirwe ya nyuma mu mwanya wa nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
mu mwanya wa nyuma bakizwa inkota, mu mwanya wa nyuma inkota yari ibabanguriye uwari wasongoje igiti cy'imikono 50 kugira ngo abashe kukibambaho Moridekayi. Bibiliya zitubwira ngo uko byaje kugenda, niwe waje kubambwa kuri icyo giti, kubera kuko niwe waje kukimanikwaho, kubera kuko bari basenze. Hari amahirwe mu mwanya wa nyuma azadukiza akaga, akadukiza mu nkota, akadukiza mu kaga, akadusimburiza ibyari bigambiriwe. Hanyuma hari habagambiriwe bitari byiza ku buzima bwacu, Imana igakingura amadirisha, hakatuzgana ibyiza binezeza imitima yacu. Bibiliya zitubwira ngo abari bararijwe kwicwa, Bibiliya zitubwira ngo baca mu maso, baranezerwa, barishima. Haleluya. Abari baraye bari bwicwe, abayuda, Bibiliya ivuga ngo abayuda ngo baraca, abayuda barishima, abayuda baranezerwa. Hari amahirwe yuko bwokongera bugaca, cyangwa se wokongera ugaca mu maso. Hari amahirwe kuko nawe wokongera ukagira ibinezaneza mu mutima. Hari amahirwe ya nyuma ava mu masengesho, nawe wokongera ukamwenyamwenya, wokongera nawe ukagira ibinezaneza, ukanezerwa, wokongera nawe ukishima, wokongera ugaseka. Amahirwe ya nyuma y'ibyiringiro biva mu ijambo ry'Imana nuko hari amahirwe ya nyuma ava mu masengesho. Senga gusa wewe, niba umutima wari wuzuye agahinda, Imana yobihindura, igahindura paje, kubera kuko wasenze ugahabwa amahirwe mu gihe cyawe cya nyuma, nawe ukongera ugaca, nawe ukongera ugasusuruka, nawe ukongera ugasa neza, nawe ukongera ugabegwa, nawe ukongera ukarimba, kubera kuko ngo abayuda barakeye, barasusuruka. Hari ibyizigiro, hari ibyizigiro, hari icyizere yuko mu mwanya wa nyuma hari amahirwe yihariye y'abasenze Imana, hari amahirwe yihariye y'abapfukamiye Imana, hari amahirwe yihariye ya mu mwanya wa nyuma. Umwanya ubanza zari bibabaje, mu mwanya ubanziriza icyo gihe hari byari byatumaga wikorera amaboko, hari byatumaga witangira amatama, ariko Bibiliya kiravuga ngo hari amahirwe ya nyuma ava mu isengesho. Abayuda ngo barakeye, abari babambiwe igiti cyangwa se abari bashingiwe igiti zo kubambwaho, Bwana asifiwe sana, batambagarizwa ku mafarasi, bagenda bavuga ngo dore umwami akunda kandi akishimira. Mwene data, hari amahirwe ya nyuma ava mu mbaraga z'amasengesho. Tuje kurangiza rero, hari ijambo twasomye hariya mu gitabo cya Luka. Igitabo cya Luka cyatubwiye ngo Yesu ngo bamubambana n'ibisambo bibiri, kimwe iburyo ikindi ibumoso. Bakatiwe, baciriweho iteka yuko bakwiriye gupfa n'abagizi ba nabi, abanyabyaha, abagome. Bibiliya ikatubwira ngo mu mwanya umwe ngo aza kuvuga ngo ese niba ari wowe Kristo, wakwikuye aha natwe tukaboneramo kabuce, wakwikuye aha nawe, wakwikirije nawe natwe ukadukiza, niba ari wowe Kristo. Bibiliya ijambo ry'Imana aho twasomye, uwa kabiri ngo aramucaha, ngo aramubwira ngo no kubaha Imana ntiwubaha Imana, no kubaha Imana ntiwubaha Imana, kuko yarabonye kuko avuganye agasuzuguro, yarabonye kuko avuganye agasuzuguro, yarabonye kuko avuganye amagambo asa nayo gushinyagura, yarabonye kuko avuze nk'umwe mutagira ubwenge. Kuko n'ubu harimo abantu bari kuvuga amagambo atarimo ubwenge. Ariko biratubwira ngo, aramubwira ngo dore twebwe ibyo tuzira ni ukuri, ibyo tuzira ni ukuri, turazira ibyaha byacu, naho uyu nguyu ni intungane, naho uyu ni umukiranutsi, naho uyu nguyu arazira iki? Ko twe tuzira ibyaha byacu, uyu se nawe azira iki? Ariko ngo nyuma yaho, Bwana asifiwe sana, mu mwanya wa nyuma yo kuvuga ayo magambo, aza kuvuga amagambo ari mu isengesho, aza kwinginga Yesu, aza gusaba Yesu,
amwinginga kugira ngo azamwibuke ubwo azaba aje mu bwami bwe. Bibiliya iratubwira ngo Yesu aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane nawe muri paradizo. Yesu yaje kumubwira iri jambo kuko yari amaze kumubwira ngo, mwami Yesu uzanyibuke. Umva icyo cyifuzo, umva iri sengesho, umva uko gusaba. Arasaba umugome wakatiwe, aravuga ngo uzanibuke. Abishyira mu gihe kizaza. Yesu ngo aje kumutabara, aramubwira ngo ni none. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aramubwira ngo ni none. Asaba kurengerwa, asaba kwibukwa mu minsi izaza, ariko ngo Yesu ngo aje kumusubiza. Bibiliya iratubwira ngo aramubwira ngo ni none. Reka nkubwira ngo iyo wasenze neza, Imana igusubiza mu gihe urimo. Iyo wasenze neza, hari amahirwe ya none hawe n'ejo hawe. Hari amahirwe iyo wasenze neza yawe. Uyu yari agifite ibyiringiro bya none. Yari azi ko yapfuye byarangiye. Yari azi ko none byarangiye, nta cyizere cyo kongera kubaho. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo aramubwira ngo none. Yesu aramubwira ngo gutabagwa ni none. Kwinjira muri paradizo ni none. Kwinjira mu bisubizo ni none. Iyo wasenze neza, Imana izi kwinjiza muri preza. Ibisubizo by'Imana ni muri preza. Imana igusubiza none. Imana ikwitaho none. Iyo wasenze, hari amahirwe yawe ya none. Hari amahirwe yawe ya none. Niko Yesu yamubwiye ngo ni none. Amahirwe yawe aratangiye none. Ubwo wasenze neza, amahirwe yawe ni none. Ubwo wasenze neza, chance yawe ni ubu nyine. Chance yawe ni muri aka kanya. Chance yawe sejo. Chance yawe ni ubu. Mwene data, reka nkubwira ngo niba umaze kumenya imbaraga n'amahirwe ahishe mu mwanya mwiza w'amasengesho, cyangwa se mu mwanya wawe wanyuma, muri aka kaga urimo, muri izo ngorane urimo, wumve nkubwire, niba gusa watahuye kuko hari amahirwe ya nyuma mu mbaraga z'amasengesho, hari amahirwe ya nyuma ahishe mu masengesho. Wicika intege, wija kure, wikwibabaza cyangwa se wikwiyahura, wija mu gahinda, wiheranwe n'umubabaro. Hari amahirwe yawe ya nyuma. Yesu naje kukuvugisha, arakubwira ngo none. N'uyu mwanya arakubwiye ngo none hariho icyizere cya none. Hariho icyizere cya none. Hariho icyizere cyo gutabagwa none. Hariho icyizere cyo kugirirwa neza none. Hariho icyizere cyo gukira indwara urwaye none. Hariho icyizere cyo kongera ukabegwa none. Hariho icyizere, hariho ibiremeka none. Hariho ibyemewe none. Hariho ibikoretse none. Kubera kuko none. Bwana asifiwe sana. Imana si y'ejo. Imana yacu ni none. Imana yacu dukorana nayo. Imana yacu twamamaza. Imana yacu twitayeho. Imana ntizategereza ngo siga kwa kundi ngo hazabaho gutabagwa mu gihe kizaza. Oya, siga kujya yabwiye Sara ngo mu kindi gihe nkiki ngo uzaba ukikiye umwana. Yego, byatangiye kuremeka uwo munsi. Icyo gihe ngo kigere haza kuboneka igisubizo. Ariko uyu munsi wa none hari amahirwe kubwira kuko none hari ibishoboka, none hari ibiremeka, none hari ibyubakika, none hari ugukira indwara, none hari ukuva ku musego, none hari ukubaka amateka, none hari icyizere. Hari amahirwe yawe ya nyuma ahishe mu isengesho. Senga gusa mwene data, none hari ibiremeka. Senga mwene data, none hari ibikoreka. Senga mwene data, none hari icyo Imana iri bukore. Senga, niwasenga Imana hari ikizakora. Imana igufashe, Imana ikugirire neza, Imana yongere iguha umutima ushaka amasengesho. Kubera ko muri ibi bihe abantu ntibagikunda gusenga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo dusenze hari ibiremeka. Iyo dusenze hari ibihembuka bikabaho, ibitari biriho bikabaho, ibyari bigiye kuba bikaburizwamo. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Niwasenga mwene data, hari icyo Imana izakora ku buzima bwawe. Ndangiza nkubwira ngo wicika intege, wibabara, wisuhuze umutima.
hari amahirwe yawe ya nyuma ahishe mu mbaraga z'amasengesho. Wongera ugasenga, ukongera ugasenga, hari icyo Imana izakora ku buzima bwawe. Haracyari amahirwe, haracyari amahirwe ari kure yawe, ariko ari hafi y'umutima usenga. Wowe udasenga, ayo mahirwe akuri kure, ariko niba usenga, hari amahirwe akuri imbere. Senga ugere ku mahirwe yawe ya nyuma. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Amen. Reka dusenge. Mana yanje, Mana yacu, fasha mwene data udukurikirana aho yaba ari hose, bikurikiranye n'umugabane ariho. Ndagira ngo musabire kugira ngo ubashe kumugirira neza, wongere umuhe umutima ushaka gusenga, wongere Mana y'ubugingo ukingure irembo ry'umugisha, wongere ukingure ya mahirwe yiwe, wongere Mana y'ubugingo umwinjize wera w'Imana mu masezerano ye, wongere Mwami Imana y'ubugingo, yongere ibihe byiza, ibihe byiza, ibihe by'umugisha, ibihe by'amahirwe, kubera kuko yasenze. Kandi ijambo ryawe ryatubwiye ngo iyo abantu basenze bongererwa ibihe, bongererwa kubaho, bongererwa amahirwe, bakagera ku byo batari bakagezeho cyangwa se batokagezeho batasenze. Ariko abasenze bahinduriwe amateka, uko abayuda bahinduriwe amateka kuko basenze. Abantu b'i Ninewe bagasenga bagahindurirwa amateka, igisambo kigasenga kigahindurirwa amateka. Niko dusabiye mwene data utwumva, tituzi akaga arimo, tituzi ingorane arimo, uko zaba zimeze kose, turamusabiye mu izina rya Yesu, yongere agire ibihe byiza zo gusenga, ashake mu maso hawe Mana, amaze Mwami Imana y'ubugingo, hongere haremeka ibihe byiza, ibihe byo guhembuka, ibihe byo gusugwa, ibihe byo kugendererwa, ibihe byo kugera mu masezerano, ibihe byo kongera kubaho kubera kuko yasenze. Urakoze ko umuhaye umugisha, ni mu izina rya Yesu Nazareti dusenze. Amen. Muvandimwe, aho uri aho ariho hose, bikurikiranye n'umugabane utuyeho, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo hari amahirwe yawe ya nyuma, hari amahirwe yawe ya nyuma ushobora guheshwa n'imbaraga z'amasengesho. Amahirwe yawe ya nyuma ushobora guheshwa n'imbaraga z'amasengesho. Dusome mu gice cya Luka cya 23.